ndowooza nti akasente kano kali kujja kukuyamba kuko mu bulwaire. Ngobala tenda akaye telituuse ka makeup mutwalo akubiri esatu ena etaano mukaaga musanvu munaana mwenda ikumi. Alhamdulillah, mama wange oyo muwamwirizeewo amuwe ekyasinga kwenda mu bulamu bwe. Obeera oli awo ayinza okunkolera kisinga kunaawo ku mutima gwandaze. Best YouTube channel. Why media. Alikuwa AWALI media chabe chokola kuba ngo tugobera kitwizamu amaani dasaba yaka abakali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzo oyimu Yazid Yolisigira okutuuka eno yendi bambi nviira waife busida mu bikado. Ndilukira bulungi na kuina kuitano inumeyo nabaletera embozi ebyewunyisa embozi emalamu amaani eya AWALI GULOBA eyalumbibwa ekirwaire ekikali kutegerekekako. AWALI ono ekirwaire ekyatandika kyamutandikira mu nnimiro yawiranga akantu kamusiga mu kigere olumbiro atandika okutambula mu wiiki ndala 2 lwalinga lubunya omubiri gwona era deni olususu lwatandika okukyuka lwatandika okumera ku ebintu lwatandika okumera ku ebintu era nga skin wogibona ebe eri kujanga ekyuka nga ali oti kyabuluzo kya musota skin yenda kufuuka oti ya kikere wabula nga tibitegerekeka. Ngena bakobera ku mulundi ogwo AWALI yatukoba ati yajjako ku madwairo bakeberanga za sirimu bakeberanga endo eridi tibali kudibona wabula bakoba ati bulwaire bwa lususu yagezaako obwidanda byaye buti mwaka mulamba embeere bere kalobye obulamu boyongera kusereba amaani ajanga abweso olumbe lumuluma. So oluvaanyuma lw'okulaga emboozi ya AWALI babinga tukunoonya ku buyambi ni ku magezi twajjanga tufuna ku magezi ag'endawulo eri amagezi genafuna kuku waliwo iddagalire bankobera eryekinansi bakati gyokoba AWALI anaabeku era AWALI ankobe byatandika okulikozesa kwajja kutukobera waliwo okuku enkyuka yali kubona na bintu bingino era nga twafunye kukuni bambi ni ku buyambi obw'emmere AWALI yabeera nga azira mmere bwe tuli kujja okumuga ni ku buyambi obw'esente ed'obwidanda by'oba oliawo. AWALI asooka nga alina amagezi wayenda okujjaku ayenga akasente kamulemesa. So n'ensonga lwaki bambi ndize wano ndi mu bitundu eby'emayuge noniza ku muganda wange ono AWALI GULOBA. Embeera tinungi AWALI olumbe lwamufuula masikini azira ayamba nze ni wali ali kutubona bambi n'abeekyalo n'abayambako ku AWALI ebikuluma biriawo baba binuma njebale kale naleka wano nga wena oli kukunkumuka bukunkumuke ng'oli kweyagisa kiti weyagisa kiso no wakunkumuka otinswa kasooka nvuewo embeera etya. Alhamdulillah, embeera eri kujjawo ekyuka ku mpolampola ndowooza bona kuno kwalimu viiri merere aye butimpano gali kujjawo kagokolaki tugakendeera. Nakobera ku mami wona mukobera ku kwidagala ebankoba waliwo omukyala yankobera ku kwidagala erya habo ati AWALI akolesenga kwanaabengaku
tomana katonda wanabanga ikiriza musobolo okubonako okwenkyukakyuka eidagala lino mami yali kukobera alhamdulillah mama yatandika dozi okulimba kunkobera era yalisima nabanga ndikozesa kasoka eidagala lino tandika kulikolesa eryokunaaba kabeerewo okwenkyukakyuka oba olyawo yobonako eyinza obaawoku kubeera nfuumuka gyembali nfuumuka tijja nfuumuka kati newo obona olususu luwona kituufu lukafaanana bubi aye luzira ku maviiri gale gakola ki gafuumuka. Wow. Oba bino biri waaku oba tebiri waaku tidi muleki ekikuluma olususu luno lwona lunuma nga wena kukoba kwolo era niwolinga wano wamugongo wano ekiseera kituuka geyatisa gafuluma amaadi wano lwaki ebiseera ebindi weyagisa ekiso n'ebiti kiba kimbitirireku nga tikasobola kukozesa ngalo kuba buli wamu aba gali kwenda nkola ki mpiseewo esebo onkobya ebiseera ebisinga owulira empewo nkwagene ng'oli munumba mukisa kino ekyakasana empewo eida etya kati empewo eida nga era niwe mba ntyaime munumba omwo natyama butyame nti kulyanga omubiri gwona ng'omuntu gwe bayiye ku amaadi aga balafu nawulira empewo niwe nebwika ekintu kyange kino mba tikawulira kwa nti oba kino nikino ozira blanketi nzira blanketi nga wenakoba nzira isooka nokoba nti eno ne blanketi neisuuka nempale nesaati kyoka tokyusaaku kuba wenakuleka wenkwagaine kana akantu okayoza saawa emyaka kanzu eno akantu kano nfuna omuzira kisa andeka munumba yafuluma yakanaza yakooza era kakala yakampeereza ebintu bino tibigema bantu bandi abakulinaine kati ebintu bino mukusookera inuma wali nga bikali biyaka nga iwe niwe kikugwaku tikikugema ayinza niwe kiwagansi awo najja natyamawo kisituka kyangema aye butimperano saawa eno iwe mwene kyagema iwe mwene aye nga kiri wansi kiviire kuno kigwire natyamawo kimala kyangema aye butimperano ate abantu bakulinina banaba bagana abaida wana tibibagema zira tikigema muntu oti saawa eno ebyo kyawaawo wabula kati n'obuntu obunfumita nfumita amatu gano era ndowooza wona wegafaanana feesi eno omuto guno kale obuntu obwo buti saawa eno bumazeeku pulaani aye buva waigulu wa munumba omwo munumba kyoka munumba yomwo osula eri ebintu bawulira ebiva waigulu munumba byatandika okufumita bwidda nga woobonera omuntu akubya akasaale wakawulira nga kabita ne muisuuka mukinankani kino olambala omwo ebintu byaida byatandika okufumita nga oli kubona niwe basaawo eno nalambala mbuwulira era oyandagaine nebwise kintu kyange olw'okukikaka kyaviire ku nezipu ndowooza oli kubona kyaviire ku zipu kuba nikikaka kyendi kiri kikola ki kibwika omutwe wekuwulira empewo nibula obufumita ekiri kunawunyisa mulumbe lwo oti bino ebikakampula ebikuvaako nebigwa wansi walenga kaiwe otyamawo kai bikunoonya byakwira ku mubiri aye omuntu owundi watyamawo tibimugjaako ekikala lwatiga luno olumbe lulwaiwo binoonya iwe wenka
niwe biba bingi bitya oba mwana yayavulira muti kimugema ayinza olutyama wona agolola oba pigere bino nti nga bisitukira kuno. Katonda wange. Olumbe lunga luzibu. Nekyo baba. Waliwo nalaga emboozi yo ku mikutu nga tukunoonya ku buyambi olumbe lulwo olwabuzaabuza abantu abaasoma ab'ekizungu bakaatulwere lwa lususu olwo lusobola okuwona engeri gye wainonolamu ebintu byo abandi bakaatulo lwa kinansi kukozesaaku ebyekinansi byabanga biri kutabula abantu twena amagezi gatubula wajjakuku mu byekizungu abaako baki wenajja mu byekizungu kusookera ira lunakuba wano nti eddwaliro linasookeramu balyeta Kakoge eddwaliro iramu ino liringa woba nerayiganga webankebera bankola ati muzeeyi ozira mu siriimu ozira mu sukaali era ozira mu kabootongo wabula tuli kubona ng'obulwaire buno buli ku ngulu bwaki bwa lususu eyo naavaayo bampaako obukerendera bwa busuudasuudaawo naavaayo naira waka kai naavaayo najja mu iddwaliro erindi balyeta bamugolodde ngaawo ndi mu Buganda obwo wenatuuka bamugolodde omukazi yaninjirira nkoba ati muzeeyi kwanza wange wali ki mukobera nga wena kwinonera wano nti obulwaire wavaawa kubigere mukazi yamala yambuuza nti naye muzeeyi ukyokula okubeera awo okutuuka mu myaka gy'olina egyo siriimu atandikawo ati atandikira ku bigere oyo si siriimu kandi muzeeyi ozira mu siriimu ozira mu kabootongo ozira mu sukaali gwe bakoba tunafuukuula olususu ati aye jja weekole ki weesootinge mu byekirugavu so ebyekirugavu byona natandika okutambula okuwayo tunatambula nga mwongo waidi omunaku kasente kampwaku uti ndi awo ntyo nga bwendi eri abambuuza ab'ekizungu balikwenda kubona engeri batuyamba bakati asobola okuba nga alikukuna ebiwandiiko ebyeddwaliro oba byona byona byagira wala omukazi yabyokya kati eri ebyaduuzi bino byomubakoleya eri amakerenda ge bampandiikira agoti agafuna kati eri omuzira kisa yabaire agiire n'empapula edo afune ki amakerenda ago agandeetere so kati neagiire n'empapula edo eddwaliro liri mu nnumba omu kwazira nenze kubibona kuku mbone bakukoba ki tubone kiri kukyusa kuku kyoko obwidanda amakerenda kasoka bagakuwe oba togakolesangako nakozesa ge bampa gawaamu olwakasente olwakasente nalemerera okugula gale ge bawandiika galina enkyukakyuka gali galikola kuku olwedde galikolaku kuba omubiri gwali gukendeire ino okukola ki okusiibwa ino ekigiririre n'ebintu ebyo okukunkumukanga wabibona kwolwo amakerenda ago gali gageziizaako okwenda okubiziyizaziyizaako Wow, oli ku AWALI media ndi Yazid Yolisigira ndize no wa Guloba AWALI Guloba ono ndamuloberaku okutukanga tuwenenga obulamu bwe bukyuseeko kimbisa bubi nzo okubeyo nalya nanwa bulungi aye nga bambi eriyo omuntu ali kubonaabona eriyo ekitonde kiri kubonaabona ate nga azira ezekisala kyenaabanga nsobola okutuuka eno ndagezaako okumboneke nga nkuwaako ku akatono kenaaba alinako kakuyambeko ku mbwidanda bitomana awulire mpulira bubi tomana mpulira bubi bambi mpulira bubi nakwirako kusena mu mbeera eno
ey'okubula kivubona tuyanamba abantu kubadde n'embeera denakuliramu tona tutwali bulungi ino zena banamba ku buyambe so ng'e banamba zanenda namba abantu so ekisala kyenaaba nga nsobola okutuuka kuku eno ndakwida nkuwenga kwa katono oba oliawo kenaaba alina kutusyalinga niiwe aye nga mu bya byonna tulina kulwana tubone nga otereera obe muntu weena bambi tuwatondebwa na bintu bino oti oli kikere oti oli musota katonda mwene naidi lwaki kino kiriwo so tusabe mwene buyinza oyo bya byonna bino kubanga birimu ebyekinansi byabe nabisibule otereero ireyo mu mbeera dedde obuntu weeyibule webanga bya kizungu tusaba katonda atuwa amagezi era atuwe n'amaani obone bambi so era kuno okwekwakola kwoli kwekwakula ino omubiri okusiiwa obwira bwawe naguli kusiiwa mpulira nga omubiri gwona gwona gusiiwa kasita ng'empeewo etandika okwidde ino yenkuko ye ntentomera ng'omubiri gutandika okola ki okusiiwa enempeewo ekutomera eidabwire ekiseera eba ekiseera kyakutomera oba obwira bulenga oli mwinogovu kiseera kyona kyona mpulira mulenga ni mwinogovu ssaawa yona yonna nze numva eyo tijefuluma loobo nanfuluime mba ndikuja miyandu aye nva omwo paka tonda wange obuntu bwobona buno obukunkumuka obwo obwo bwendi kukobera nti nga wenkola ekigere nti buno olususu olukunkumuka olukuvaako luno lunvaako luno wengolo nga nawenegolola nti bukira kuno bwagema bwepanga kaye bwakwirako bwambirako aye obwo nga wenakukoba nti waliwo abasaada baali bali kunkolaku wano aye bamala bakola ki batya olw'embeera bagolola batya olw'embeera etya anti bakola nga bakola nga omuntu gwe balikola kutawona babona nga olumbe tuli kukyukako bakati bino bitulemye kyaga bawanika emikono bagolola kale abantu abo mu bulezi bwebampa nomuli obulezi obwayikakanye obuntu obwo okukola ki okusitukira ku mubiri aye ngondagana zena nga ndi oti oba obonako enso enseedere nga dekunike mu bisubi diti nga nze bwendi ku mubiri kuno mu famire imwe mulimu ku eyalwala ku olumbe nga luno timubanga muku were nga baafa tebangayo tiwuliranga kona bawulire kuba nze dada yafiire ne musaada mukulu azaala baba nga era tutera okutyama naye twawaya ku mboozi yeira kale tankoberangaku nti oba kidada ogundi yafa lumbe gundi nti oba yalwala ku olumbe yamera ebintu ku mubiri ezira tanda wange olumbe luno ekyalo kikubona kitya biki bayogera eyo bwowulira batidi kubanga okutambula okwange kutono era nenda nkobere nti bukyova wano tisalanga kubusale kunjira awo edi olumbe lukugema abeekyalo batandika osaza ebigambo oluusi ebindi bibanikye walo wano nakukoba nti lumu najjako ku muzigiti banange betwalinga nabo ku layini ng'omuntu nga okitegeera obusiraamu waife olina oniga ekigere akagere kano kagemagana nakamwina nakakongoivule omuntu ayenda obeere kitegeeza nti yaba nga alikola ki alikutya kati awo ekibere ekyo buti bakutya ojja abagemya ekyo kiba oyo ni awali guloba olumbe lwamugema obutategerekeka ensi yatandika okumwegana nga mulamu ni mu musigiti yali alumukira okujayo katonda okusinza n'okusaba olumbe lumuvweko yona bakubera nga ku layini tibayenda abasemberere
bamukoba asaire kumbali era kyamuviirako okulekera ojja musigiti nga bati ati ajja kubagemya olumbe ensi eri kumwegaana so sobola okumuyamba iwe ninze bambi so oluvannyuma lw'okulaga emboozi yasooka nafunyeku obuyambi eriyo omukyala ali munsi dakuliya yampaire ku buyambi ndeetereku ku awali idompeku ku emere eno yampaire obuyambi awali nkugulireku akawunga kano lino kiro 10 akawunga neyanziza baba sawansawo eriyo omukyala ali eyo munsi dakuliya yabwaine engeri y'okudaagadagamu olumbe luli kuluma aye nga n'okulya oza kyakulya endi anafu ate omubiri okulwanisa obulwaire gulina okuba nga oli kuguliisa so yabeera nkobye ati gy'omugulireku ku emmere mu sente edo ayinza nabwine nga ekizibu saa eno tikyammere era emmere ogenda nga ekizibu kyaidagala so naguzeeku ku emmere akasente akasigayo nakanti nikujawa awali bambi kakuyambeku ku bwidandabi alhamdulillah Mungu amwongere kyasinga kwenda mu bulamu bwe awali sedo oli kudibona giri 10 tidange nzogwa ngwa kusaka na nkugulire ku emmere nkweku n'igine 10 ndiri ndi kujja kuyambako mu bulwaire obulire so lokuba ng'omuntu engeyo kyoli kwenda okugeza kwayenga ozira busobozi oba oli awo nga Katonda yali bitira omuwaterera okitegeera so ndowooza nti akasente kano kali kujja kukuyamba kuko mu bulwaire ngobala kyenda akayeteri tuuse kameka mutwalo akubiri esatu ena etaano mukaaga musanvu nana mwenda 10 alhamdulillah mama wange oyo Mungu amwirizeewo amuwe ekyasinga kwenda mu bulamu bwe obeera oli awo ayinza okunkolera kisinga kunaawo ku mutima gwandaze kale ogwange ntuusisa naye tuli bampere so kansubire nti beida akolera mu alhamdulillah njakozeseeyo wabula kansabe nti mama wange ono nkayongera kumusabira mikisa kyakoze tukikolesa kukikoleka mutiitiizi era nsaba Katonda amuwe ekyasinga kwenda mu bulamu bwe obeera oli awo ayinza okunamba ekisinga kwawo kale mami tweyanziza bambi nongera iroboozi lyange ku iroboozi lya awali omulwaire bambi nti weebale watwaire sente dino mami indi dinsi osobola okuba nga teniiwe omugaiga mu nsi aye weerekereza olw'embeera awali yalimu bambi n'omutima omulungi gw'olinagwo tukusabira birungi byereere era tusaba nti watwaire Katonda izeewo ekinene oyongere okutuyamba twena mami era tusaba n'omwoyo ogwo gujja omumaiso ng'oyamba abantu otala mu maani oyise mu kuyamba ebigambo byogerwa mami ebitakumala mu maani kulekera leka tukole kino Katonda kiyatulagira okola nga tukali balamu ng'akatuwere ku akaseera kaife ku nsi tomana oba oli awo tone tuba tuviire ku nsi ebyo byali tulinganga mu mirimu emirungi etwakolera ensi eno so awali nga wenkobye mu ibanga lye naaba nga nkatambulirako ku eruuyi eno
ndakukyekinganga kuku mbona embeera yeri etya era mbone magezi ki agakutereeza owulire akasente ako nendo kakolese mu bwidandabi bwa bulwaire kale tojja kulya bibumba era eriyo yankobya ati tambula ojje kwebuluuba kayoire omulondo gwokubiri eriyo abasawo baleeseeyo ebalikola aye akasente mbaire nkazira era olwaido ndikuwuuba ekintu kyange kino njebuluuba. Okay. Wenaawo nsaba abali kuno obuyambi batwongere awali azira ngoye mukakanzu kano konka kalinako okukoza nkagubye alina kuba munumba yasulira ali kuli ali kujokoza yamuolezamu yakalinda kakala bakamusulira munumba yavala solo okutuyamba kuno mpaliso awali solo okutuyamba kubana obusuukasuuka akyuse ku kuyeno obuoli awo awali kyendidi nga wonkobye tokujja buluba era ndakwira eno onkobere ebuluba bakobye eki ndakwena ne baluwedo lero ebulube bakuwandikira bakukebaire baluwedo banado nja kudifuna tubone kiki tusobola kukola kuku okuyamba era nja kwira okusiza ku baluweyo nijibe bakukobye ebuluba tubone bwidanda kibo tusobola okuyamba kukutwena owulire butsawe no tulifuna obuzibu okuyamba kuba tutwidi olwala biki ebiwandiiko ebyabasawo ebyomwidwaliro okuba bizirawo so tutwidi bino ndikubikwira nabyo direct kambone kuba nafuna engeri yokukamulamu okuwana kamulemu wentafuna ndikujja dozi wenafuna ido ndikujja aye kankoye nti nja kujja dozi ebuluuba yo kale ida kujja dozi ebuluuba aye ngokolesanga obo bwidane bwona bangofunie ebuluuba lile idagala tulivakulire sobola alirekawo no olumbe lwakugaita ubyatuuka byakugaita maani amawanga magaite buti tugaite bugaite tugaite ebyekizungu tugaite kubire ebyawona ebyekirugavu kale kasente akakolesa bulungi kale se mama Mungu akuwa emirembe tondidi tikwidi bana wano mukirira ekyaga wano yeninzani alhamdulillah Mungu akwongera emikisa wale tininza musabanga era musaba akwongere n'obuwangazi ki obere nga tofuna kwa kuwanku mitwala 10 waira omutwalo guti timufunangako omuntu okwefiriza olowooza azira famire niyefiriza okugulira famire ye enyama nakuwa akantu nga kano baba kano omusabirako ku Katonda yenaya wali tini wosabanga bulido ayamwongere mikisa kale kawuga kako tusobwere kufuna ivwa kyendidi tienze kukendeza ku sente dino kuba sente do badimpa bakuba atigwe salawo ekyokukola so nze nakobye tino ababe bankobye engule emmere byakulya nabonanga niwona ali emmere nga obuzibu bukalu byobwobulero tikyakola ki nakano abe bakuyambanga ku kyemmere ndi tibali kujja kusuulira badda kusigala nga bakuwa akasente kano leka nje enkawe awali kaje kamuyambe ku kubwida ndabe nga wenkukobye kizibu kyakoza kintu kino ndikujja buluuba oba oliira wano ojja kwagana empapula nga diriwo kale so eyo nembeera bambi tijja kuswika gano abakali kusubscribinga please go ahead and subscribe like and share our videos bambi ayenga tuketaaga buyambi nze tujja kuwa kusaba era tujja kusuulira awali ono nga ali mu mbeera eno nga akali mulamu nsaba nge tube tuyamba abantu abandi bambi tuyambe ku kunawali
awali yebaliza ino kuba amuwaire emmere namuwa n'emitwalo 10 akati abe takibonako nsaba ku mulundi ogwirako tufunire awali sente ediswika dino awali atandike okujja mu malwaliro amalwaliro agandi gasobole ebizibu bino aye munaku mutaki luno bulwere buli manejebo mu madwaliro aye mu madwaliro tubenda bigambo amadwaliro genda sente we gabaga government genda sente so kyembasaba asaba ni banyabo koina kona tuyambe tuwezeeko kwa kasente tuwe awali afeko kumumbere no sikini ye jange eri kuchuka ayikwenda ekufana oti musoto oti kikere bambi omusada yali omusada yeyagaza yali omusada omulungi so tumuyambe kukona koina kwambi kasobola okukyusa obulamu bwa awali nendo nakolundi obo oli awo ndide okwira wano nga wali embere yatera kuku nga wali atwaga kuko isano obo oli awo asobole okuyamba abana bo awali kankoleke okobye empewo ningi ijja munumba mwoko byo bojja mukasana tiri butwe kujawa kujja munumba kale ijja munumba ntya musana mubiri gumala gwando china ino kala mala gaba munumba nabo omu mugumala gwaida ku obuntu oti utuli buti wafuluma amadi kale kanja munumba kale bambi mami idagano tuwaye muku sado kunkumuko oti nswa amaviriga kunkumuka bukunkumuke muleka je jana ebintu byo awali mami tyama wano kwenda kuja kunala ku nda mami chi ngoli musanufu ako musanufu ndibiti butingoweti chendiku kobeti kwidanda bomulwaire azatidi nzeningirire iwe nkakwera omudoko oli gogo nakasindala nsanyike ino okungemera kukumulwaire wange mbaire ndi bubi n'omwana wange omubiri wange oyo yakalinga nakola ki nantereka eyiwaifu yitujja ndi kabiri ninzo wendo okola ki okumutereka ayendi ndinenaku aye mungemera ku mutyo nkola ki nsanuka niwani amena go mami maina gange ninzali sinashuka oli munole ndi munole bakanga ati abanule bazibu awali onongo olumbe lulobye leda amani abanule mwalingana go gakendera ndoza gakendera yefukwifwe munga walo munole wasiba nakusibirira natalya kintu kyona mbwobona wenda ulo kale nekyo baba wange oyandumya n'omwana wange omubiri bano bayiraku olumbe lwawali kusumbuiga lutyanga omuzaire olumbe lwawali bayidira ku bigere bino ati obubwiri buno mama obubwiri buli bukola ki obubwiri bwengerera busiiwa bwengerera nze namukoba olw'okulima mu kibali bubuukawo mu kibali ati tidi mama kuba yatambulako ati afuluma kweyo kuluyawo ko jiruyi kiyentaide byababuuka bino omwana wange nabulira ati kiri bubi nako babaine omusolozi akasente omwana akole ki munayi mwaleta amagumba gaka era kyakukola omwana wange omubiri okufiira kuluya era yefuba kumwe yali ndi awo yatuuka gano sawa gitya 2 egy'eigulu okulinga ku mwana tiwanga ati mama ninze aliko kakasa ati ninze nze tibbe AWALI GULOBA yavugira nga ki kyokka ng'akyusa omubiri oti yiwa muyiwe ku oluvulule ye ekyali kwetakula ati obulwaire bunabwana bwenu era bukaye kale tidi oba bwaida butya mama baba wange kale kyewankobe ati omwebale ino mungemere ku mutyo okay nga mama wa awali omuzaire obutaki kibwolimu
obwavu bwoli mweno bwokuba kuba mbwene nga wali azza buyambi bwana bona lwaki tolowooza nti ozira busobozi nzira busobozi bwona bona nzira buzire kubanga baba wewule nasirikagale yafwa niwe baba niwe mama ate ndi awo ntyo nzira wemba nize zeena wensula era onsaasira ndi awo ntyo eriiso lino nkoma ku madowoozi aye eriiso lino okuyida olwaido tikumoga bulungi ti oyo buli saa toli kumbona ezira toli kumbona buliko kanaani kuno baba omusoga akeeta oluvu wendi ntyo kale amaiso wena gali kufaamu iri kufaamu lino aye lino yafaamu obuto kyekiri kuleetera eriiso okufaamu erindi nzaawo tiidi oba bulere buli mu famire ow'omwana wange owo wakaida bwide aye owange buno tiidi oba bulema owa oli muno buli kwida kuno tiidi baba nekizibu kyendina kubanga kizuka ekiseera kyawiikoka kompolapola yazuka ekiteera kyawiikira erala era wantuukako nga tikumoga nti niwe be n'obuzibu bwendina aye tiwafamire be ntuuse wano nabuuza nti omukaire aliwa mama awali wakati ogiire kulima olima biki eyo mu nnimiro okulima olaaja wakula era nva kusaka buyuni bubule aye tikulima kuli awo ova kusaka wakusaka busaki okusaka n'okusabiriza wamaawo oyidi wakusabiriza ola yampaako kale ola nambwine nga nina akabago ndi kukuukula mutuufu ati agiire kulima ye nga tirima tisobola ebyokulima mbiziramu mwana wange wendi era akayumba kange kakale nkabwaine kali eyo nkabwaine bambi amaadi we gagwa muno ati amamami amaadi gagwa kuki amaadi we gagwa muno mwesala mulimu amaadi enumba yona eri kulowoozaho kolaki kugwa mbaawo ntage ate omwana wange omukulu kale ebizibu byabera byawera waimwe ebizibu ebyamayiga byawera wano oba nze tiidi ensobi yendina kyendikwenda kuyamba otyo era ndi bubi ndi awo ntyo nyamba omwana kola kukine kulukutanako tujjawo naawe omwana nakola aye kasaba otyo katonda nguli oninzemu nekyo baba olumbe lwa kinansi olumbe lwa kizungu lwawali oba lwa kinansi ko niti bwendi munaku nziraku akatambule otuba ntambule bandimbe kweyo bakole bati mbe wazira ndi awo ndi munaku wavu ino ng'ono naira kwole ono ninkoma wange obwana wange buli busatu eyandiba yambye omusala yafa yafa tobonaawo kale so tuleseku emitwalo 10 yambe kwagali mu bwidanda ajje mu idwaire buluba nabakola ku ndwaire dino ediremye dino ebigenge endwaire ensoso dino etaida bulido dino tumuwe ku kwaire yoku n'akasente kano kwa tudi mu idwaire yenda akasente olowooza kana akasente kaida kuba yamba koko buti ajja kufuna okujja ku mwidwaliro maawo waideno weibwe wajja okuida okutulambula tukukobera ekiriwo era weno olinze buki olinze munani ku baluwa gye babanga bamuwaire era nga kibaga amaani okweyongera emberi okuyamba omulwaire so webaze mami omukyala aliye kunsida kuliya atuwaire ku buyambi mwebaze aye bali mukazi munange webale ino era ajje emberi otakoowa mama ajja kungemera muninze
obengo okendezezako endwaire y'omwana Iwe bizibu ki? nze nomuzibu kyenumba nzira Ey'osulamu? ey'osulamu yenda okugwaira yona ey'ensulamu yenda kugwa oh mama Mungu akole ki awo otoyire ofuna ekinene obenge okatutembeeta abagemerere mu bulungi mami wange n'omwana waifwe nkoma waifwe tutembeete kuwenge wasaala tikatonda awo otoyire akwikizeewo ekinene nga mukobera kuba nange kubowa nti nafaanananga nti aye wone leero ndi bulungi ayi buti okayirike oyenda kayofaane ki anti nkayirike nkayirike aye nkayenda owiddandabi nkayenda owiddandabi bwenenga naawe okayirike kabiyenda kufaanana otya okobere kubowa nikubowa bakubonenga oli kunirira nga ndikunira omukayira ageedye alina omuseera akayita obulire wow kale omukayire katusabe sabe Katonda atuyambe ayongere okutugabirira ayongere okutuwa obulamu ndi Katonda wanaikiza byabida kubanga bisoboka niba mame baife ye bakola byona Katonda bibakola abateremu omukusa mu bulungi kikyevwa nkobye tya muganda wange nga wagemye ku mwana wange Mungu ayambe tubaluke tena omwana wange abaluke nkobe ti omwana wange oyo yali bubi ayi muganda wange mama nali bubi ng'enumba ino yenda kungwako aye mama muganda wange ono Katonda amuwe ino kyendi kusaba kale tujja kwogera ku bigambo ebyo ndi Yazid Yolisigira owaife busedde mu bikado